Sa'adatu al-Ustad Al-Doktor Komaruddin Amin, Mudiru At-Tarbiyah Al-Islamiyah Al-Am li Wazarat Syu'un Ad-Diniyah, Rais Maktab Syariah Al-Islamiyah di Muhafadzati Nangro Aceh Darussalam, Al-Doktor MK Alidar, Sa'adat Wali Madinah Banda Aceh Aminullah Usman Auman Yanubuan, Sa'adat Mudir Jamiah Ar-Raniri Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Al-Ustad Al-Doktor Warul Walidin wa al-hudur al-kiram, uqaddim lakum Maktab Syariah Al-Islamiyah di Muhafadzati Nangro Aceh Darussalam, Al-Doktor MK Inna khaira ma istahalla bina hadithuna an nuqaddim jazira syukrina lillahi rabbil alamin ala ma amaddana min at-taufiq wal hidayah hatta nastati'an nuqima hadzal multaqa al-karim fi hadhihi al-jami'ah asy-syarifah. Nurahibu bihudurikum jami'an fi hadzal balad, fi baladikum al-awwal, balad Indonesia. Wafaqakumullahu jami'an bihudurikum wa barakallahu fi hadzal balad al-karim. Wa nurahibu bihudurikum fi Nangro Aceh Darussalam wa fi hadhil Madinah al-mutamayyizah bi tatbiqiha lisyariah al-islamiyah, wa nurahibu bi hudurikum fi hadhil jami'ah al-islamiyah ar-Raniri. Nawartumuna bi hudurikum wa nawartumu hadzal balad wa hadhil Madinah wa hadhil jami'ah, fa inna hadzal balad wa hadhil Madinah wa hadhil jami'ah fi hadzal sabah asbahat munawwarah laisat bisababi sutu'i asy-syams bi hadzal yawm walakin bisababi hudurikum wa wujudikum jami'an fi hadzal balad al-karim wa fi hadhil qa'ah asy-syarifah. Wa nuqaddimu jazila syukur li al-Ustad Al-Doktor Komaruddin Amin ala tafaddulihi bil hudur fi hadzal multaqa li ilqa bahs wa aidan li tamdidina bi at-taswiyat mumassilan lil wazarah li syu'un ad-diniyah. Wa nashkuru al-muhafadzah al-mahalliyah Nangro Aceh Darussalam aidan ala al-istiqdam lana jami'an li'aqdi hadzal multaqa bi hadzal mawdu'. Wa nuqaddim jazila syukrina li al-Ustad Al-Doktor Farid Majdi Ar-Rais As-Sabiq li hadhil jami'ah alladhi qad wafaqa ala
istidafati hadhihi jami'ah li hadzal multaqa wa istamarra bi muwafaqatihi al-Rais al-Hali al-Ustaz Dr. Warul Walidi. Muqaddim syukrina al-akhir li ar-ru'asa as-sabiqin li imla wa qad istama'a baina adina fi hadha sabah salasat ru'asa imla wa awwaluhum ustaduna al-karim al-syarif al-ustaz Ahmad Fuad Afandi wa huwa ar-rais al-awwal ar-rais al-am al-awwal wa muassisu illa wa nashkuruhu syukran katsiran. Ar-rais as-sani ad-doktor Muhammad Lutfi, ar-rais al-asani wa ar-rais al-salis al-ustaz ad-doktor Taufik Ahmad Jadiri. Inna hudurahum fi hadhihi al-qa'ah quwwatan lana tamjid lana al-quwwa wa tasjid wa tafqih hatta la nakun min fi hadhihi al-qa'ah bid-dhaf wa bi as-sa'am wa aidan baina adina salas umana al-amin al-am al-ustaz Muhaiban wa fadilatul baina adina al-an wa al-amin al-am asani Dr. Tulus Mustafa wa aidan Dr. Rilkana wa nashkuruhum jami'an. Ayyuhal hudurul kiram, nuqaddim jazila syukrina li jami'il mustashar li imlan al-ustaz Dr. Azman Ismail wal ustaz Dr. Najamuddin wa aidan Dr. Ali Ma'yuf al-Ma'yuf wa huwa habibuna jami'an al-ghali wal adla min al-ghali nashkuruhu jami'an ala hudurikum fi hadhihi al-qa'ah wa aidan la nansa an nuqaddim jazila syukrina li mansub markas al-Malik Abdullah al-Jawli li khidmat al-lughah al-arabiyyah ad-doktor Badar Nasir al-Jabar ala hudurihi wa tafaddulihi bi taqdimi Quraimah fi hadhil qa'ah. Nashkuru jami' al-bahisin jami'an wa min ahamihim al-ustaz ad-doktor Qamaruddin Amin mudir at-tarbiyah al-islamiyah al-am bil wazarah wa al-ustaz ad-doktor Azman wa ustaz ad-doktor Lutfi wa antum jami'an al-bahisun fi hadzal multaqa. Inna hadzal multaqa lan yatahaqqaq illa awalan bi fadlillah awalan wa thaniyan bi juhudi jami'ah ar-Raniri wa jami'i mansubiha wa fi babi al-awwal ad-doktor Bukhari Muslim wa turudihi wa nashkuru lahum wa aidan la yatahaqqaq hadzal multaqa illa bi buhusikum wa hudurikum wa nujaddidu syukri lakum jami'an. Inna hadzal multaqa bi mawdu' al-lughah al-arabiyyah wa dawra fi tatbiq syariah al-islamiyyah wa tanmiyah tsaqafah al-insaniyah. Hadza mawdu' nakhtaruha min al-mawdu'at al-katsirah min qabl bi anna nahnu ra'ayna anna hadhihi al-muhafadhah
mutamayyizah bi tatbiqiha li syariah al-islamiyah. Wa idza kana baina aydina anna nuqaddim syukrina li al-ustaz ad-doktor Abdurrahman Ibrahim Fauzan muallif al-Arabiyyah baina yaday wa hadara fi hadzal yawm bahisan asasiyan wa nashkuru ala hudurihi. Wa idza kana fadilatu qad alafa al-Arabiyyah baina yaday wa imla bi hadzal multaqa wa bi multaqayatihi al-katsira wa bi ansitatihi al-katsir aidan nuridu an takun al-Arabiyyah laisat faqat baina aydina walakin ala al-sinatina. Wa min ahlami imla an takun al-Arabiyyah lughah saniyah fi hadzal bilad fi hadzal bab falidzalika hayya natasabat wa arju an takuna Aceh wa muhafadzah Aceh awal muhafadzah wa awal Madinah fi tatbiqi al-Arabiyyah lughah saniyah. Wa nashkurukum syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu 'anna khairan. والآن مع كلمة الترحيب لمدير جامعة الرامير